භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විචාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරථි සත්තා දේව මනුස්සාන බුද්ධෝ භගවාති ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විචාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම බුද්ධෝ භගවාති සම්මා සම්බුද්ධෝ විචාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරථි සත්තා දේව මනුස්සාන බුද්ධෝ භගවාති සම්මා සම්බුද්ධෝ භගවා බුද්ධං භගවන්තං අභිවාති ස්වාගතෝ භගවතා ධම්මෝ ධම්මං නමස්සාමි සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සංඝං ශ්‍රීවාර් නමෝ තස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ත්‍රියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ත්‍රියම්පි සම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ත්‍රියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තිසරණ ගමනං සම්පුන්නං ආමන්තේ පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි පාණාතිපාතා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදාන වීරමණී
सिक्खापदं समादियामि කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි सुरामेरय मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि තිසරණේන සද්ධින් පංච සීලං ධම්මං සාධුකං සුරක්ෂිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේ තබ්බං आमन्ते Okay, now I am asking permission from our venerable Chief Bhantaji and from the rest of Mahasangha. Today, as usual, now we are going to do Sambuddha Puja, Sambuddha Vandana, Sadhamma Vandana, Sangha Vandana, and all these meritorious deeds. Let's imagine our Samma Sambuddha with unlimited qualities living in front of us. As you heard, as you listen to Dhamma, my Lord Samma Sambuddha is Arahang Samma Sambuddha Vijacharana Sampanna Sugata Loka Vidu Anuttara Purisa Dhamma Sarathi Sattha Deva Manussanam Buddho Bhagava. With these 9 unlimited qualities, my Samma Sambuddha is living in front of us. To alive Samma Sambuddha's unlimited qualities, I am offering these lightning candles and incense sticks, beautiful flowers, clear purified water, medicinal juices and honey and amla, and these all offerings we offer to Samma Sambuddha, and you all can recite the Gatha stanzas with Mahasangha. रोजच्याप्रमाणे आज सुद्धा आपण बुद्ध धम्म आणि संघाला वंदन करणार आहोत. पुष्प, दीप आणि धूप हे सम्मा संबुद्धाला आपण अर्पण करणार आहोत. सम्मा संबुद्ध या क्षणी जिवंत नाही आहे, पण आपल्याला त्यांचे गुण स्मरण करून, जसे ते विद्या संपन्न आहेत, सुगतो आहेत, हे सगळे त्यांचे 9 जे गुण आहेत, अलौकिक गुण आहेत, यांना स्मरण करून मनामध्ये असं चिंतन करायचं की ते साक्षात आपल्या समोर आहेत आणि या त्यांच्या गुणांना आपण पुष्प, दीप, धूप, शुद्ध पाणी, औषधीयुक्त ज्यूस आणि फळ यांना आपण अर्पण करणार आहोत. साधु 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 नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से यावता भगवा लोके तिष्ठेय तव शासनं तावता
පතිගන්හාතු පූජාලෝකානුකම්පයා ගන්ධතේලං පදින්තේන දීපේන තම දන්සිනා තිලෝකදීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං සුගන්ධිකාය වදනං අනන්ත ගුණ ගන්ධිනා සුගන්ධිනාහං ගන්ධේන පූජයාමි තථාගතං සුගන්ධං චිසීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභා පානීයමේතං භගවා පතිගන්හාතු මුත්තම අධිවාසේතු නෝ භන්තේ ගිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තම අධිවාසේතු නෝ භන්තේ සම්බං සන්ධාය පෝෂිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තම වන්නගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරේපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුන්නේන මේතේන ලභාමි මොක්ඛං පුප්පං මිලායාති යථායි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං sadhu sadhu sadhu. And now let's worship Vandana to Samma Sambuddha, Saddham and Mahasangha. Itepe so bhagava araham samma sambuddho vijjacharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussanan buddho bhagavate buddham jivita pariyantam saranam gacchami Sākhato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehi passiko opanayiko paccattam veditambo vinyuhiti Dhamman jivita pariyantam saranam gacchami Supatipanno bhagavato savaka sangho Ujupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samici patipanno bhagavato savaka sangho Yadidam cattari purisa yukani attha purisa puggala Esa bhagavato savaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo Anuttaram punyakhetam lokassati Sangham jivita pariyantam saranam gacchami Sadhu sadhu sadhu. And let's worship to every stupa and every mahabodhi. Vandami cetiyam sambam sambatthane supatiddhitam
शारीरिक धातु महाबोधिं बुद्ध रूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नोव संवारि विजयं अका भक्तो संबन्नुतं सन्था वन्दे तं बोधिपादपम् इमे एते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पितेन नमस्सामि बोधिराजानमद्धुते साधु साधु साधु. Okay, now this is the time for recite chant Parita Sutra. Before that, we are inviting to all deities who likes to listen to Samma Sambuddha's Parita Sutra. May they all deities come and listen to our Samma Sambuddha's Parita Sutra, and may they all rejoice in these merits as well. And may they all protect these Sambuddha Sasana, Saddhamma, Mahasangha, you all, your family members, and this country as well. Samanta Chakravalesu Adra Gachanto Devata Saddhamman Munirajasa Sunanto Saggamukkhadam Parita savana kalo ayam bhadanta Parita savana kalo ayam bhadanta Parita dhamma savana kalo ayam bhadanta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Karaniya Metta Sutra. Karaniya matta kusalena yantam santam padam abhisamecca sakko jocha sojocha suachocha samudu anatimani santossa kocha subharocha ampakiccocha sallauka buddhi Santindriyocha nipakocha ampagambo kulesu ananukiddho naca buddham samacare kinciyena vinno pare upavadeyun sukhino vakhe mino honto sambe santa bhavantu sukhitanta ये केचिपान भूतन्ति तसावाथा वरावा अनवशेषा दीर्घावा ये महान्तावा मध्यमा रसकानुकतोला दिट्ठावा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूतावा संभवे सेवा संदे संता भवन्तु सुखितत्ता न परो परन्निकुम्पेत नाति मन्येथ कथ्यचिनं कञ्चि व्यारोसना पटिघसन्नानान्यमन्यस्य दुःखमिच्छेय माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरघ्ये एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं
मेत्तं च सम्बलोकस्मिन् मानसम्भावये अपरिमाणम् उद्धं अधो च तिर्यं च असम्बाधं अवेरं असपद्धं तीर्थं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सतिं अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहार इदमाहो दिट्ठिं च अनुपगम्य शीलवान् दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयखेदं न हि जातु गम्भसेयं पुनरेत्थेति एतेन सच्चवञ्चेन सुन्थिते होतु सम्पदा एतेन सच्चवञ्चेन सुन्थिते होतु सम्पदा एतेन सच्चवञ्चेन सुन्थिते होतु सम्पदा। रतन सूत्र यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि वाय निवरन्तलिखे सम्मेव भूता सुमना भवन्तु अथोऽपि शङ्खञ्च शृण्वन्तु भाषितम् तस्मै भूतानि समेत सङ्गे मेत्तं करोथ मनुष्यापजाय दिवाचरन्तो च हरन्ति ये बलिं तस्मै रक्षत अपमत्ता यं किञ्चिविन्तं निधवाहुरं वा सङ्गेषु वायं रत्नं पनीतं ननो समन्नत्ति तथागतेन इदं बुद्धेरत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु खयं विरागं अमतं पनीतं यदज्जगा शक्यमुनि समाहितो न तेन धम्मेन समत्ते किञ्चि इदं धम्मे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु यं बुद्धसेतो परिवन्नये शुचिं समाधिमानन्तरिकं यमाहो समाधिना तेन समो न विज्जति इदं धम्मे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु ये पुद्गला 800 पसन्ता चत्तारि एतानि युगानि हन्ति ते दक्षिणेया सुगतस्य सावका एतेषु दिनानि महाफलानि इदं विसङ्घे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु ये सुपयुक्ता मनसा दल्लेन निकामिनो गौतमशासनं हि ते पन्तिपत्तामतं विकैः लब्धामुथा निवृत्तिं भुञ्जमाना इदं विसङ्घे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु यतिन्दखिलो पठविंसितोऽस्या चतुर्भिवातेभ्यः सम्पकम्पियो तथोपमं पुरुषं वदामि यो अर्यसच्चानि अविच्च पश्यति
Idampi sanghe ratanam panitam etena saccena suvanti hotu. Ye ariya saccani vibhavayanti gambhira panyena sudesitani kincapi te honti bhusampamantana te bhavan athamang adiyanti. Idampi sanghe ratanam panitam etena saccena suvanti hotu. Sahavasa dasana sampadaya tayasu dhamma jayita bhavanti. Sakaya ditti vicikiccitam ca silam bhatam vapi yadatti kinci. Chatuha payehi ca vimpramunto caca bithanan abhambo katum. Idampi sanghe ratanam panitam etena saccena suvanti hotu. Kincapi sokam mang karoti papatam kayena vaca udacetasa va. Abhambo sotassa paticchādāya abhambata dittha padassa buddha. Idampi sanghe ratanam panitam etena saccena suvanti hotu. Vanapagumbe yatha pussitam ke kimhanamase pathamasmin gimme. Thatopamam dhamma varang adesai nibbānagāmin paramam hitaya. Idampi buddhe ratanam panitam etena saccena suvanti hotu. Varo varanyo varado varaharo anuttaro dhamma varang adesai. Idampi buddhe ratanam panitam etena saccena suvanti hotu. Khinam puranam navannati sambhavam virata cintayati ke bhavasmin. Te khena bija virullishchanda nibbante dhira yathayam padipo. Idampi sanghe ratanam panitam etena saccena suvanti hotu. Yani bhutani samagatani brahmani vayani va antalikhe. Tathagatam deva manussa pujitam buddham namassama suvaddhi hotu. Yani bhutani samagatani brahmani vayani va antalikhe. Tathagatam deva manussa pujitam samman namassama suvaddhi hotu. Yani bhutani samagatani brahmani vayani va antalikhe. Tathagatam deva manussa pujitam sangham namassama suvaddhi hotu. Etena sacca vajjena dukkha vopasamintu te. Etena sacca vajjena bhaya vopasamintu te. Etena sacca vajjena roga vopasamintu te. Bhavatu sambha mangalang rakhantu sambha devata
සම්බුද්ධානුභාවේන සදා සොන්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොන්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නාඛාතයක්ඛ භූතානං පාපං නිවාරණා පරිතස්සානුභාවේන හන්තු තේසං උපද්දවේ නාඛාතයක්ඛ භූතානං පාපං නිවාරණා පරිතස්සානුභාවේන හන්තු තේසං උපද්දවේ නාඛාතයක්ඛ භූතානං පාපං නිවාරණා පරිතස්සානුභාවේන හන්තු තේසං උපද්දවේ යං දුන්නිමිත්තං අවමංගලං ච යෝචාමනාපෝ සකුණස්ස සන්தோ පාපංගෝ දුස්සුපිනන්නකන්තං බුද්ධානුභාවේන විනාශමින්තෝ යං දුන්නිමිත්තං අවමංගලං ච යෝචාමනාපෝ සකුණස්ස සන්தோ පාපංගෝ දුස්සුපිනන්නකන්තං ධම්මා සංඝානුභාවේන විනාශමින්තෝ සම්මේ බුද්ධා බලපත්තා පච්චේකානං ච යම් බලං අරහන්තානං ච තේජේන රක්ඛං බන්ධාම සම්පසෝ සම්මේ බුද්ධා බලපත්තා පච්චේකානං ච යම් බලං අරහන්තානං ච තේජේන රක්ඛං බන්ධාම සම්පසෝ සම්මේ බුද්ධා බලපත්තා පච්චේකානං ච යම් බලං අරහන්තානං ච තේජේන රක්ඛං බන්ධාම සම්පසෝ sadhu sadhu sadhu. Okay, now we all collected so much powerful merits. Let's share these all merits to all world living beings. First, we are sharing these merits to the deities who came and listened to Parita Sutra, and also all world living deities as well. May they all deities rejoice in these meritorious deeds, and may they all be free from suffering. May they all be well and peace, and may they all attain the enlightenment of nirvana in the near future, and may they all protect this Samma Sambuddha Sasana, Saddhamma and Mahasangha. May they protect all of you, your all family members, your country as well. And also we are sharing these merits to all our past relatives. May they all past relatives rejoice in these merits, not only in this our life, but also in our past lives as well. May they all relatives rejoice in these merits as they have done by themselves. And may they all be free from suffering, be well and peace, be healthy, be success in their day-to-day life and in their Dhamma path as well, and finally attain the enlightenment of nirvana in the near future. And let's share these all merits by reciting sharing merits stanzas. मान सूत्र पठन करून जे आपण
महान असं पुण्य अर्जित केलेलं आहे. हे पुण्य आपण जे देवगण इथे आहे आपण आमंत्रित केले आहेत त्यांच्यासोबत वितरित करत आहोत. या संसारामध्ये जे जे देव आहेत, देवलोक आहेत, ज्यांना असं धम्म ऐकायला आवडतो, त्यांच्या सर्वांसोबत सुद्धा आपण हे पुण्य वितरित करणार आहोत. त्यासोबत इथे सर्व जे जमा झालेले आहेत, जितके जीव आहेत या संसारामध्ये, त्या सर्वांसोबत आपण हे पुण्याचं वितरण करणार आहोत. या पुण्याच्या बलाने त्यांचे सर्व दुःख दूर हो, सर्व रोग दूर हो व त्यांना लवकरात लवकर निर्वाण प्राप्त हो. तसेच आपण इथे जे सर्व उपस्थित आहात, तुमच्या सर्वांच्या परिवारातल्या सर्व लोकांना या पुण्यामध्ये सहभाग मिळो, त्यांचे सर्वांचे दुःख दूर हो, सर्व रोग दूर हो व त्यांना सर्वांना लवकरात लवकर निर्वाण प्राप्त हो. Sorry, I need to speak in English. I forgot every day I speak in Marathi because all the Marathi people, but Shore and others they cannot understand. तो मैं हिंदी में भी बोलने की कोशिश करता हूँ. हमने जो जो देव लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया है, ये सभी देव लोग ऐसे हैं जिन्हें बुद्ध के धम्म को सुनना बड़ा अच्छा लगता है. उन्हें हमें यहाँ पे आमंत्रित किया है. अभी हमने जो सुत्त पठन किया है उससे जो महान पुण्य अर्जित हुआ है, ये पुण्य हम उनके साथ साझा करते हैं, उनके साथ बांटते हैं. वैसे ही इस संसार में जहाँ जहाँ देव लोग हैं जिन्हें सद्धम्म पसंद है, सुनना अच्छा लगता है, उन सभी के साथ हम ये पुण्य बांटते हैं, साझा करते हैं. इस पुण्य के बल से उन सभी के सभी रोग दूर हो, सभी कष्ट दूर हो और उन्हें जल्द से जल्द निर्वाण प्राप्त हो. वैसे ही यहाँ जो उपस्थित है, उनके परिवार, उनके प्रियजन, उनके पूर्वज, सभी को इस पुण्य में भाग मिले और इस पुण्य के बल से उनके सभी रोग, ताप, सभी कष्ट दूर हो और इस पुण्य के बल से सभी को जल्दी ही निर्वाण प्राप्त हो. ओके. आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागा महिद्विका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनम्. आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागा महिद्विका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम्. आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागा महिद्विका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु मम परम्. इदं वो ज्ञातीनां होतु सुखिताः हन्तु ज्ञातयो. इदं वो ज्ञातीनां होतु सुखिताः हन्तु ज्ञातयो. इदं वो ज्ञातीनां होतु सुखिताः हन्तु ज्ञातयो. And let's determine, may this all merits be a great reason cause to our enlightenment of Nirvana in the near future. Until that very moment, may all we can be gathered with all Satpurusha companions and be free from all Asatpurusha companions as well. इसी के साथ हम ये संकल्प करें, हम ये अधिष्ठान करते हैं समुद्र के सामने, ब्रह्म के सामने, संगत के सामने, कि हमें निर्वाण प्राप्त होने तक कभी भी हमारी संगति गलत लोगों के साथ ना हो और हमारी निर्वाण प्राप्त होने तक हमेशा जो संगति हो सत्पुरुष के साथ ही. इमिना पुण्य काम्येन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतो यावनिर्वाणपत्यया. इमिना पुण्य काम्येन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतो यावनिर्वाणपत्यया.
ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. And also what we have done the meritorious deeds, we call them Sila, Samadhi, Pratna. Those Sila, Samadhi, Pratna, we can call those Sila, Samadhi, Pratna as Pratipatti. So now we are going to offer this Pratipatti as a Pratipatti Puja to Sambuddha, Saddham and Mahasangha. May this be a great reason for our enlightenment of Nirvana in the near future. हमारा आचरण शील के समान हो, समाधि के बराबर हो और प्रज्ञा का अभ्यास, इसे पटिपत्ति पूजा कहते हैं। इस पटिपत्ति को पूजा के माध्यम से हम सम्मा संबुद्ध को, धम्म को और संघ को अर्पित करते हैं। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजयामि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया धम्मं पूजयामि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया संघं पूजयामि। अद्धायमाय पटिपत्तिया जाति जरा मरणं परिमुञ्चेस्सामि. And at last, from the sansara until this moment, what we have done unwholesome deeds in front of Sambuddha, Saddham and Mahasangha, for these all unwholesome deeds, may Sambuddha, Saddham and Mahasangha forgive us all. इस संसार में पिछले सारे जन्मों से लेकर अब तक अगर हमने जाने अनजाने में सम्मा संबुद्ध, सद्धम्म और महासंघ के बारे में कभी भी अनुचित कुछ घटना की है, काया से, वाचा से या मन से, तो हम सम्मा संबुद्ध के सामने, सद्धम्म के सामने और संघ से क्षमा याचना करते हैं। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं आचयं खममे भन्ते भूरिपन्न तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं आचयं खममे धम्म संदिग्धिकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं आचयं खममे संघ पुण्यं अनुत्तर। साधु साधु साधु।